إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلي رب سبحانه وتعالى قالني أجاو رب العزة والجلال رب سبحانه وتعالى وانفر دلو رب سبحانه وتعالى فيان نجا ولتنو دي بسي قالني خربي قدات أتوا دوبا يا إخواني يا أمة خينيا يا هواس خينيا واحد دو غرتي وني ولي آمنو وقتك اللي وخنير رام فني دبي وابرچو تنا علمي برچو وابرچو يو أمبرن فائدة تكن كمنو كيساو نمني غرتي مسلمة ديني سارة أمنتي سارة وابرچو نسر الدركم واجب عليه يجو يسر الدركم ميلالا ورّا غرتي دنگدا حجي غودي نماكم كودان الرّا غدا ورّا غرتي يا إخواني چنان نما ادو اللي كتودوتم بي فكيف دلغا حجي جبدوتنا خغرتي أبان هاتنيس المودان خيلمون تنتلفاتي مالغانا چيگيست أسكرن في الدي غرتينا دو كيسي تدى ميلان غرتينا أجيفت رب من جزاك يا غفل جاني قرتلو لين يا إخواني يا أمة خين إذن دوبا قرتين نمتي چي قرتين نمني توحيدا بين توكيچما ربين بين باور ربين بين قدر قرتين دنديتي ربين بين فكيف يعيش في هذا الدنيا دنيا تنرد كم جير ربي قبر يا إخواني أكم جير ربي قبر ميلا لا وان قرتي ولا لما نقوتي أدوين تينقون فعل بنا الجهل ما لم يفعل بنا آداؤنا وانا دوين نقون ولا لما نقول جرتي ولا لما نمتو ولا لما نبدو نما خنا قرتي تيمت جرو جارسا جارتي خيستي ركو قدو النفدي ولا لما ملي وان برادي متي ولا لما دبرا دردري أدو والإنفون قرتي زينتي والنباس ولا لما ملين جرتو ولا لما قدو كمالي سانقل ولا لما تتبجو جر ولا لما صدار ربي جراچو ربو دين الروابيخو ربو إيمان نجراچو ربو إلا إيمان قرتي مالك في الدنيا ملئ إذن دوبا إن شاء الله غرا قرتي سقنتات دبرا إيمو بنا خير ما إن شاء الله رب ماجد تكلم والله المستعان السلام عليكم الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكون أستاذ نجار أردني. طيب الحمد لله. أستاذ قهوة يسنجها شو بعد؟
gaafadhu hayyee Halo, dhagama. itti fufii dhagema Mucayyoo hiriyaatiyya. Gurbaa wayiitii waliin bilbilanii waliin haasa'anii walii galanii wal kun waliin jedhanii. hayyee bilbilumaan malee ijaa wal nagar Bilbilumaan malee ijaa waliin nagar. itti fufi tana tanu dhibuu jirtu hayyee Gaafa kaan gurbaa warratti ergitee gurbaa warri isiillee shi jedhee asii nama wakkalanii fi namaan ni kaaya godhaa fi jedhanii ammallee bilbilumaan ni kaaya godhan. godhan Wayitanii kaaya godhan kana maarii hin kennaa jedhee walii galanii isiilleen hayyee gaafa kala tola garri maarii kennaa kennite jetteeni. hayyee Amma osuma maarii hin kennini koo jedheeni waamee bakki inni itti waame kun ijoollee wajjin galan ijoollee dhiiraa jirtaa wal wakeessa. hayyee Gaafa kadhaitee galtee gaafa lamu ammoo ani bakka akkasitti jiraatu sanitti re'anii fi san ta'eetii nama wajjin kilaasii takka keessa wajjin jiraachuun barbaadu kilaasii biraa fuudhii fi anaaf waliin jiraataa jette. ijoolluma biratti yaame ijoolluma gartee bikka takka kilaasii hojii galan irratti yaame Gurbuma takka keessa dhalaa sadii dhiira sadii jira jette. gurfaa takka keessa dhalaa sadii dhiira sadii jira innillee jaartii isaa yaammate Achumatti yaammatee. dhalaa sadii dhiira sadii jira innilleen tasaa yaammatee jechuu gurfuma takka keessatti ajab hayyee itti fufime Esiin waan akkanaa kanan beeku jireenya akkanaa kanatti hin fedhu jettee bira ol deebitee erga bakka dalagaa deebitee agartee yoo taate gurfaa ta'e dhaadhaasii addan nuu fuudhiisi gurfaa ta'e nanuu barra ishee achi dhufaa jettee. hayyee Wayitasiin akkana jettuun birrii gurfaan fuudhu fidii kootu kaa jedhaan. birrii gurfaa san fidii kootu jaan kana kunoo haya Birrii gurfaan fuudhus fidii gurfaas nurraa kafaltaa mallaqa siin dura dalayddas fidi jedhaan. hayyee Matiin gaafa haani abbaatii yaasa Oroomaaf nan barbaanne waan ati barbaaddu mallaqa an ammoo humna dubartiitiin mana namaa dalagee mallaqa si nyaachisu hin qabu erga kaayoo akkanaa qabaatte waliin hin deemnu ani agartee karas maarii wayiitu naa hin kennine akka niitis daaras waan hin baafne ani sin barbaadu jettee itti bilbiltee maarii kiyyaan fakkiif godhe jettee. hayyee Amma na bilbiltee akkana jedheenii karas fakkiif godhee ni kenni sanarra hin jiru naan jette. hayyee Inni itti bilbilee agartee ni kaan namni akka qabu si miti ana osoo asin hiikin ni kenni sirraan bu'u niiti kiyya yoo ammoo ka ofii kiyyaa yoo fayyadu taate waan kiyya naa kenni na ofii kiyya jedhan soomaatti kennine. hayyee Isiin ammoo ankara fakkiin kennarra hin jiru hidda lakkaatee barbaade baadii sadii booda hin heerumaa jetti akkamiin ilaalama amma liqeedisii kun irra jiramoo irra jiru. haya naja kasi akkasumatti nilleen cufinii waa dubbadhee maayyira gaafii ta'e sii deebisa naa obsi akkasumatti duraan dursee galatoomi gaafiin ta'e gaafii bareedduudha gaafii ta'e tana keessaa waa hedduu fudhatamaa wanni fudhatamu namni gartee wallaalummaan arreefuun tana jeesan jaahilummaa gartee hawaasni keessa jiru jaahilummaa ummanni muslimaa guututti ummata kiyya kaafaan kana dubbatu qofa don ta'in ummatuma muslimaa gartee wallaalummaa guddoon namni takka gartee ruumii takka keessa gurfaa takka keessa yookaan kilaasii takka keessa dubartii sadii dhiira sadii achi gartee wajji rafuu innilleen jaartii isaa nikaa godhatee nikaa naa godhaa jettee qilleensumaan telefoonaan wal bartee gurbaa kana odoon beeyne dhiiroo maaltumaan mala dhiiroo idan nikaa naa godhaa jettee godhaniif eega nikaa godhan booda isii warra isaanii dawwaltee nikaan godhameef inni yaammate gizee yaamuu kunoo dubartii sadii dhiira sadii jira gurfaan takka innilleen achitti isii yaammatee akka waan faashinaati akbarul jahlin wallaalummaa ramaayyiti jarri sadeenuu achitti gartee hojii rafan jarri sadeenuu mana tokko keessa gartee dhiira sadii dhalaa sadii dubartii sadii galuu jechuun akbaru balaa waan addunyaarra hin jirre nu gaffidan aadatun khabiisa aadaa khabiisa fokkottu dubbii hamtuu dubbii iyyaalli dalagu
dubbii gartee iyyaalli dalagu mana tokko keessa dhiira sadii dubartii sadii wajji rafu idan duuba gartee tuni akbar jaahiliyyaa irraa maayyiiti takka jaarsi gartee kuni dalaguun kuni badii guddoo tuni gartee wallaalummaa irraa maayyiiti ichi lafa kaaye qabxii lamadaati qabxiin lamadaa aboo ani jaartii teeyoon tahee ummataa wajji mana nangalchinii mana koobatti gartee qopheessi mana kireeysi ani jaartii teetii na yaammadhu jannaan maallaqa gurfaatis maallaqa kilaasii kafalluus fidii kiraa gartee onni godhii fide warri kun warra gartee iyyaalota adda addaa ka gartee telefoonumaan dubartii dubbisu kaganaa nikaan godhatin akka qaadhimaa gartee wajji haasa'u jaartii tiyya jee warra haasa'u jaartii jaani beeki qaadhimaallee hin ja'uni jaartii tiyya takka jaa nikaan hin godhamne beeki warra waan akkanaa oofu warra waan akkanaa dalagu yaa ikhwaanii duuba miciyyoon tun gartee mana kireeysiitii nagalchi jannaan kiruma manaatuu fidii kootu ati nu kireeysi maallaqa duraan dalaydees fidi kana yeroo dhibbata karraa dubbannaa hanga gartee dhiirtigaa nu dallantu ti deddeebi'eetumaatu himaa oolla ti deddeebinee himaa oolla hanga gartee dubartiin tun yoom galtiifi idan warri gartee waan kana sirritti silaa'uun hordofu akka dhiirarraa maallaqa dhaabee akka dhaaban abdii qabnaa dhaabanii jiranillee takka takka ta gartee bikka tana quban qabne ta dhiira gartee waan duraan dalaydes ani waliin si fuudheef tana maallaqa duraan dalaydes qaama dalaydus fidiidha gurfaa ati gartee nuu kireeysiidha kilaasii gartee ka kireeysee mana kireeyfatee jaartii fidatu eenyu jaarsa ka masruufa baasu eenyu jaarsa isin immoo faallaa gootan alaksu bilaksi ta masruufa baaftuu ta mana kireeysitu isi dubartii idan duuba gaan akkanatti hin barbaadu maarii sinaaf hin kannine ani maarii tiyyaan faksiif irraa si godhee jetteen faksiif irraa si godhee ani gartee nikaas narraan qabdu waa xiqqoo booda gartee iddaa lakkaawwadhee yoo fedhe heerumaa jette isin akkasuma akkasii miti akkas jetteemi akkana jette fayyaa ta'e hayye duuba wanni jiru duraan dursee nikaan dhugaa harka gartee jaarsaa jira nikaan harka jaarsaa jira isiin maallaquma isii maarii tiyya sii deebisee maarii sii dhiisee ani faksiif irraa si godhe jechuu hin dandeessu faksiif irraa si godhe ani gartee iddaa lakkaawwadhee yoo fedhe heerumaan hin jiru wanni akkasii hin jirtu ka gartee maarii fudhatee firraa hiikuu isa yoo wal dhaban qaadii dhaqan qaadiin murtii godha san akkasi tanaa alatti immoo ani maarii sii kannee faksii firraa godhee heeruma yoo jette firraan goone faksiidha maarii dhiisuudhaan ani faksii firraa godheen deemte yoo heerumte hin jiru nikaan baaxila deemte heerumuun qabdu itti himi shari'aan akkasiin jiru irraan buune nikaan irra jira adaba godhijiin laazima inni maallaqa maarii dhiiftee fiiti inni irraa buusa yoo gartee inni didee amrii isii qaadii maal jette maal jette mallaqa maarii qarayyuu isin irraan fudhannee riyaala irraan qabu riyaala ittiin baafne inni naaf gale riyaala tokko ittiin baafne maariillee irraan fudhannee akkasi kanaafuu maarii teessii dhiise na hiikeettiin faksii gartee jibba ansi jibbee jira maarii sii kanne maarii teessii dhiise na hiikiidha san akkas yoo inni didee kattiroorrisu taate shari'aan isinii kun niititi yattin si beekaa jedhan ebar siin jee bar niititi yattin si beekaa yoo rakkoo isaanii namni laaluu qaadii rakkoo isaanii namni laaluu qaadii amriin isaanii qaadiitti deemti yoo inni kattiroorrisu taate qaadii isaan jidduun laalee qaadii murtii godha isaas gaafate isiis gaafate aboo intala tana masruufi mana kiree isii fi masruuf hin masruuf yoo jee
إن مصروف يوجي مرقا قبدنا يغيتشو رواية بخاري حديث سيات أما أنا مصروف أما أنا نياجزي أما أنا يغين حديث رواية بخاري أكس اوكي أكس نخان سرجي اي بريده غلطتهم قالتهم السلام عليكم يعني يصير كان الرحيم بونا نسين تيتيك دلق خاطن جرتوني كان انا متعرف جراد طبعا انا متعرف نرابو تلتوني أكاسي نخا ونسين نرابو تايتين الدالك ودي خبراي رومان انجرتو أما اللي كذي بر لالتنيس وهو تليفونه قبان تليفونه انقرتي وابرباد او علول تنكنت إيسا جين انجر وني كزيدي تليفونان نما خنا أخلاق دوم بيني ديرتو مال بربادي خونكا أكمي ديرتيني سكسمت دبرتي وني تليفونا خون فتنا في دجل أكاسي يختي جزاك الله هي غلطتهم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وقول فوت شيخ بقنا قام باتني باني الحمد لله ما شاء الله كم نقوم أمي في الحمد لله شيخ زافي كما زافي فيها وقال صلاته كان دعاء افتتاح يما فكينا ظهرين سنة لما قبل ظهرين بودا يرو سنة الصلاة إنه بيتشما قرانا يرو فردي صلاة بيتشما قرانا مو يما وقوم تقو قرانيتي ويرو ما جمرا كان يأتي صلاة فاتحة بانتا لكي دعاء افتتاح دعاء الاستفتاء واجب رتيس دعاء الاستفتاء واجب رتيس واجب رتي نيغوتا سنة رتي وفيدس غني غوتا وفيدس فاتحة قرات واجب عمت واجب مرتي فرد مرتي صلاة واجب رتي دعاء الاستفتاء نيغوتا خسنة رتي وفيدني غوتا وفيدني ديفتا واجب عمتينجي درك أمامي تشوغي دعاء الاستفتاء قدون درك أمامي تي قالت ماما قافي براغم أيه لما أول مرمني في قيا جمعة آذني وقم لما جنة وقا سديه جدي أيه ما يسكمين وقا سدي كنجرة مو هنجر أذان قيا جمعة أو قصدي ينجرو خو غلما غرتي عثمان بن عفان غرتي أذانه خنا غوسيسه عثمان بن عفان رضي الله عنه خنا رتي غرتي يرو أمان تنا مسمى غرتي مايكروفون غودا جرا أذاني توكما جاني غوداني تنافو أذاني توكما غمتك أذانن ويتم زمان رسول صلوات ربي السلام عليه أذاني يروم إرجما ربي من برة تولبي بلال أذان أولبي السلام عليكم ويتجي أذان ما يتوكس وغمتك يروم لما يتشاخ سديه هنجر يرو لما أذان يجون إقامة ولينيزاب دمو يخاو يرو لما زمان عثمان بن عفان يخاو أمان تنا أبو متك زمان رسول الله رديبينه مالي فنان أمان تنا مايكروفون نوان غرتي إفان بكي ولينجوف أزري يتشغل عثمان بن عفان غابس أمان تنا أذاني توكوما وياجي متى خلاص قالت ماما أيه السلام عليكم وعليكم السلام أستاذ أيه كم جرت أستاذ فيا الحمد لله قافين كذا أستاذ guyyaa tokkollee isin gaafadhee ture gaafii jalqaba isin gaafadhee kanaaf sodaan natti jirti dafee keessaa bahee jechuudha. Haati keenya ramadaana keessa du'anii soomana hin soomne isin jedhee isin gaafadhee ture. Isheen immoo yeroo ramadaana osoo hin taane gizee hundumaa rabbumaaf jiraatti malee nyaattu naan jedhaa jiranii akkan isaan gaafadheetti jechuudha. Ani immoo hanga tokko immoo irraa soomeen jira. Maaliif hin nyaanne ni dhukkubsatti?
Inni dhukkubsatee jira waan dhukkubsattu gisee namni nyaatu iyyuu siin osoo mana ani obboleessi kiyya akkanaan jedhan. Nuti ustaaza biraa gaafannee jira warra biyyaa gaafannee jira. Jennaanis amma deebi'ee gaafadhee qulqulleeffachuun qaba malee dheesni deebi'e. Maal jaaniin? Mee waan? Isiin yeroo namni nyaataa hin jirtu umtuu sooman irra hin jirtu nuun jedhanii naan jedhe obboleessi kiyya. Dhukkubni isii kun maali? Warri sheekan achi ni beekan gaa'e isaantu beeka. Hayyee dhukkubni isii maali? Dhukkubni isii dhukkuba laphee kana keessa dhukkubsatti. Yeroo baay'ee kiniina kan mana yaalatti fayyadamti midhaan kana nyaattu waan tokko waan akka dhangala'aa adda addaa kan dhugdi malee waa tokko waan nyaatamu nyaattu naan jedhaa jiru jechuudha. Amma taaqimni kiniin fudhadhuuti waan waa dhudhugi jaani beelan dandeessu. Waan dhudhugdu kana manni yaala waan dhudhugdu kana malee jechuun opereeshina godha jennaan opereeshina hin dandeessu dhukkubsattu waan ta'eef irraa lafti jedhanii jiranii. Warri nuti dinne naan jedhan. Hayyee maal jaan amma obboleeyyan kee duuba gaafatanii. Isaan sooman irra hin jiru isaan naan jennaan lakki daa'imni rabbi nurra jira kan waggaa amma kana kan waggaa lamaas kan darbe hin soomne soomana keessa kan ammaas hin soomne kun daa'imni rabbi nurra jira soomuu qabnaa jennaan itti gaafanne si dursine gaafannee jirra. Umtuurra hin jirtu naan jedhan ani immoo ammas lammaffaas itti deebi'ees nirraa qulqulleeffachuu barbaade mee akkamitti ilaalamedhe. Wanni jiru laaladhu sifin himaa dhukkubni kun lamatti adda ba'a. Dhukkuba gartee fayyuuf kajeelamuunis fayyu dhukkuba kana bikka lama adda baafna na dhaga'u jirtaami. Si nagaan jira. Dhukkuba gartee fayyuudhaaf kajeelamuu fi dhukkuba gartee fayyuun kajeelamnee ka gartee beelan dandeenye kadawaa amma ammatti fudhatan zaazaatti beelawan amma ammatti nyaachuu qaban ka doktorri kas jeen ka dhukkubni gartee fayyuun kajeelamne yoo ta'e sooman irra hin jiru. Sooman irra hin jiru. Yoommoo nama gartee dhukkubni isaa ka kajeelamu taate gizee fayyee soomanaa akkas uktidii. Akkas. Amazon. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Live ya chichu fi dubaddu me. Ayye. Shanari mi? Sheikh Gafin qaba? Gaafiin tiyya gaafa soomanaani garaa hin qabatu ture. Ayyee. Jechuun gizeen soomane gizee hundanarraa jechaa jechuun ani soomana numaan qabaa ammoo irraa jechaa. Ayyee. Guyyaa keessa. Aya. Soomana tiyyisan ni ta'amoo hin ta'ure. Deydee amire. Yeroo takka faasirraa ba'amoo odoo ati yaanne. Usmaan ani yaanne gin qabaa. Akka isaan beektaa aslitti hadiisatti wanni jiru hadiis sayyaatti namni tokko gartee ka beekaa ifa qisiisee soomanni isaanii badaa. Ka ammoo gartee odoo namni tokko odoo yaadin yoo akka isaan irraa ba'e soomanni isaan badu. Akkas. Badu jechuun lamaan sana soomana jechuun akka kaaniin soomanu hin qabu mire. Guyyatti gizee lama faana irraa ba'a. Soomante mooti. Maal jette? Soomante miree akkasitti. Soomane. Alas. Dandeessa. Hayyee galatoon kanuma si gaafachuu dawwalee. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Aye maal jette dubba live achi gaggoonni godhe. Gaafii qaba sheeka.
ayyee live ya jiju Gaafin kiyya ani biyya Jarmanii kana jiraadha. ayyee Biyya Jarmanii kanatti nama dhukkubsatu namni fayyaa qabu tokko jalqaba dirqama osoo hin ta'in fedhiidhaan dhaqanii orgaan ispendee bakka jedhamutti jira qaama ofii yeroo amrii ta'aniitiin hin jiran qaama isaa irraa fuudhaniitiin nama dhukkubsata fakkeenyaaf kan hin qabne ijuma du'ee san irraa fuudhanii nama kaaniif akka ijji banamtu akka godhan yookiin ammoo onnees haa ta'u qaama hunda waan akkasisan kaardii jira kaardii fudhatan waan akkasisan mallatteessaniitiin kaardii akkasisan fudhatan namni tokko tokko ammoo tu anasitti gaafadhe jennaan namni tokko tokko kun haraamaa naan jedhan wanni kun qaama ofii irraa eega namni tokko du'ee hin jenne namni tokko qaama nama du'e saniiti ka jiraatu taate yoo ka ija nama du'e saniitiin kan argu taate yookaan ammoo onnee nama du'e saniitiin ka jiraatu taate wanni sun akkami fakkeenya yoo nan du'e onnee tiyya kannaaf namaaf ija tiyyallee kannaaf jettee farramtaa jechuu akkasimi akkas jedhanii kaardii namaa kennantu jira kaardii akka waraqaa jireenya kana kaardii namaa kennantu jira namni du'e taanaaniin faamiliilleen gaafatan maatii warra nama du'e saniin gaafatan maaliif firee jalqaba fedhii ofiitiif farramanii waan san kaardii san kiisii kaatanii deemaniif yeroo namni sun du'ee jedhe doktorri hedduu dhufee gara doktora afurmoo doktora jahaate lubbuun nama san keessaa bahuu isaa hundisiitu doktora gara magaalaa adda addaa irraa fidanii marammarsiisan bu'uu isaa doktorri arfanuu mallatteessitee lubbuun keessaa bahuu isaa eeggatanii beekan hin booda qaama nama sanii irraa fuudhanii yookaan ijas haa ta'uu yookaan onnees haa ta'uu waan silaa qaama nama keessaatiin namarraa baasniitiin nama kaaniif fayyaduu danda'u waan akkasisan qaama nama biraatiif dabarsan. wanni kuni haraama moo akkami? وهذا لا يجوز حرام دوركا حرام فرملتي سون لين كبو نمني مسلمة ملتي سون كبو كسر الميت كسر الحي جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حديث سيات كسر الميت نما غرتي دويتو كولا فيسا چابسون اكا نما غرتي فيا غرتي چابسوت سيغلي چابسوت تنافو ati eegaan iyyati yanarraa baafadha onneeti yanarraa baafadha jechuun sirrii miti dhorka mamnu'a shari'a islaamaatti mamnu'a sigalu jira dhiiga kennuunoo akkami dhiiga nama gartee rakkate kan muslimaa yookaan hokkana gartee nama rakkateeni kannita odoo fayyaa qabdu gargaarsa san namni muslimaa tokko nama kiristaana tokko irraa fudhachuu danda'a yookaan ammoo musliimni tokko kiristaana tokko kennuu danda'a maaliif firee biyya kanatti kuni amantaa kana wanni jedhamu itti jiru musliimni tokko dhukkubsateetiin hin jedhe dhiiga namaa waan beekaniif koodii ittiin beekan jira koodii dhiiga nama sanii waan beekaniif nama kana lubbuu isaa akka baraaramu barbaadaa jedhaniitiin namaa bilbilan dhiiga nama sanii maramarameetiin dhiini koodiin nama sanii yoo ka beekamu taate kanama hedduu waliin fakkaatu akka tasaa namni wal fakkaata yeroo sanitti namni sun yoon kan kennini taate akka jaraatitti namni sun akka waan duuti yeroo san ammoo dhiiga san yoo namni ka kennuuf taatu ammootu namni sun akka waan jiraatutti akkasitti amananii akkasuma godhanii illee haga sila mana yaalaatitti wanni jedhanitti jechuudha wanni kuni haraamoo halaala akka sadaqaatti namni tokko addaan baasaniiti miti kan namatti himan akka sadaqaatti namni tokko gartee gargaaruu ni danda'a immoo aslan namni muslimaa nama muslimaatiif kannaa akkas wanirraa beenu sani obboleessa Allahu alam inshallah inshallah galatuma السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم جرتين شيخا يا فيا نقا قالت ربي بقى ربيني سنباسي قاقو يا راسني دولو في جالة سلكين كيساني سنين مبؤو كلمة كيسارك كني والله باية قدرة باني الحمد لله ما شاء الله جزاك الله ربنا مردي سني وجنا جرات ربنا همتو هما سن رفت ربي سن الله تسكو آمين 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 باية قد نيتوز والله يا رسائل عشان أمني عودر آتين يلي بكيسان وقتي سن رسين تنكو فتين إننا يروي رجال من موبايل تكو قد نيكا الحمد لله أم ربنا كما تشكرا آمين آمين
alhamdulillah jazakallah achumaan kan wattaan see gaafii xiqqoo tokkoon qaba gaafiin kiyya waggaa harafaa darbe kanaati beektanii haadha manaa kiyya wajjin dhandhee hajjii hajjii goonee mana gallee dhakaas darbannee xawaafii umraas goonee gallee hiraamii sofirraa hiikkannee walitti dabalamne. waa cufa fixxanii moo yaani umraa goone irra ammallee dhakaa darbannaa guyyaa lama. hello itega hello assalamu alaikum السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أستاذ. نجا طيب. بقى ربنا قال سنجرات سلة بقى ربنا أمتا سنين أركال ربي سنباسه. آمين آمين. الحمد لله والله يدو يدات الربيتاني تورميدي آتين نجنتيني. والله بقى ربي سنباسي أما ربي حاسد همت ربي سنرها قبو سنبيتاني إجتين جهواز مسلمة أنت تاني والله يدو سنقم النجرو سنبانان اللي إن شاء الله قلتون قافين قبا بيتاني أستاذ أيه قافين تيا بيتاني أبا مناكي ياتو dura jaartii biraa qaba beeytanii jaartii bira duraa qaba ta biraa qaba jaartii duraallee qaba jaartii dura isiinis akka inni na fuudhuu barbaaduma beeyti ayyee anis nima beekaa isiilleen hin bilbilaa isii wajjinilleen hima haasoynaa osoma akkas taanu guyyaa kaanaan biyya arabaa tana jira biyya suudii irraa gara biyyaa gale ayyee galte erga sani ammoo akkasumatti baatii muraasa taa'ee gara inni jiru iddoo inni jiru dhaqe achi boodaan bas yoo akkana dhufee baatii lama sadi akkana ga'u isiin illeen bakka ofi jirtutti na waamuu qabda dirqama jettee ni beeytani ayya rakkoon qabu karaa si waaman jedheetiin fiizaa dalaysiisee fi beeytani fiizaa naannoo riyaala bakka jirruutitti riyaala 8,000 bitee dalaysiisee fi waa hunda geeffattee xumurattee gaafa kaane birrii tikkeetti illee na argeen naan birrii tikkeetti hin qabu achi horii gurgurii ka'iiti ittiin kootu jedheeni sanillee hin barbaadu jettee isiin dinnaaniin amma nati mallaqa hin qabu kalaasii horime keessa horii maalaalanii siyaa gurguranii jedhanii akkas horii gurguraniitiin fuudhanii birrii tikkeetti illee kennanii fi yoo xiqqoo akkana eegdu hin barbaadan achuma adeemuu hin barbaadu jettee beeytanii beeyne meetti of hin barbaadan achumaayyuu deemuu jennaan akkamitti mallaqa kanaa na baasisistee kaateetiin baasii akkanaa na baasisisteetiin deemuu diddaa jedheen illee naaree namni biyyaallee manguddoon biyyaallee yaa'aniitiin deemii akkanan ta'ini mallaqa kanaa guddaa baasistee kaatee nafinii deemii jireenya kan keessaa waliin oofadhaa kanatti ba isin martuu warritti razzaqamtan malee isin illee waan kan kee wayii nyaattu jedhaniinnaan isin akkasitti deem barbaadatte ni kamanarra haa buusette beeytanii beeyne anillee ni kaa'isi irraan buusu isin mallaqa kanaa na fichisiistee kaateetiin dura eega dhufuu hin barbaanneeti dirqama wayii isii waamutti jira miti na waamtu malee itti erga jaartiitii yaaniitiitii yaajayaan isii hin waamadde jedhee mallaqa kiyya na baasistee kaateetiin akkamitti amma galgalaan ni kanarraa buusu jetti hin buusu jedhee beeytanii innillee
akkasitti siin mana qaadii deemtee garuu faaksii ofirraa goote jedhanii ni kenni kun ammoo akkami wanni kun akkami akka shari'aa islaamaa jechuu barbaada. qaaditti dhayitee ofirraa buufte inni hiikudinnaan. Inni ani ku jedheen ani ku bas isin mallaqa ganaa na baasisee kaateetiin akkamitti ni kaayisii faaksii godhaa buusuu jedheen isin ammoo deemtee shari'aa qaadii ofirraa buustee jedhani. Duraan dursee abbaan mana isii kun waan godhen qabu atillee if bira si fidee atillee bira dhayitee jaartiin duraalleen anillee if bira na fidii jetteen haya jee riyaala gartee 9,000 viizaa tolchisiisee gaa maallaqa dhadhawadhe khatikeetaa na ergennaan isin ammaas khatikeetaa ergetteen inni 9,000 baasee dhadhawate maallaqa viizaatti gad erge 9,000 baasee kana duuba gartee gaa ammaas khatikeetaa na ergetteen yaa bo'an amma dhadhawadheeti umaan qabu mee gartee amma ati loonsii gurguranii akkasitti hootuu jeen inni didde maayyiiratti na hiiki jetteen inni dinnaan deemtee qaaditti gartee firraa hiikuunsan dogongora qaadiin hiikuusan odoo isan dubbifne odoo rakkoon beeyne qaadiin biyyaa akkana gartee dubartiirraa 30,000 20,000 kuma meeqa fudhatee hiikuun sirrii miti dogongora guddaa yoo malqiyaamaa itti gaafatama jaarsaas qaadii jechuun jaarsaas gaafatee jaartiis gaafatee rakkoo yoo inni isiin roorrifamte wanni shari'aan qaadii gooteef dubartii yoo roorrifamte jaarsi hiikuu didee miidhee akka malee godhe qaadiin jaarsa dubbisee roorroo inni isiirra geesse laalee yoo inni hiikuu dide hiiki jaanni yoo dide qaadiin hiika akkas kana alatti immoo odoo jaarsi quban qabne qaadiin hiikuu kun sirrii miti jechuudha. Amma ni kenni kun bu'eera moo hin boone reettayi baan fakkeenyaaf inni kun ramadaan sila dirqama fitrillee isaatu kennuu qaba garuu ammoo isiin soommanni isii kunillee soomte ammoo inni fitrii kennine fitrii kennuu baase garuu ammoo amma akkamitti ilaalama wanni kun wayi maasiyaa isarratti taareen hin kennine fitrii eegasiin ofirraa buufte faaksii ofirraa goote jedheetiin inni illee hin kennine. Na dhaga'imma dubbii fitrii yoo dubbanne dubbii fitrii yoo dhufne isiin galtee beeyta. galte biyyatti warra isaanii jirti achumatti isumaaf irraa baasa fitrii dubbii galee fitrii amma biraawun jirtu fitrii isumaatu soomaneechi irraa baasa amma dubbii fitrii dimiti ni kaan irraa buune qaadiin irraa buusuu hin danda'u yoo kammaati jettu kana ta'e yoo qaadiin isa dubbisee immoo inni roorisuu gidduu dubbatee qaadiin murteesse san hin beekan akkammaati jettu kana yoo ta'e immoo qaadiin yoo odoo isaas hin dubbisin duubaa ka'ii kutaate inni kamne ni kaan akkas. طيب أما كفطري أوري كم رئيسة باسو كم مفرة باسو ندركم ستي فطري باندا إيه تفطري يو إني رابازة سوما جارتي يو إسين أشيت سومنتي أشيت بيجي سومنتي مسين بيجي جرتي من أبا إسي بيرا هذا أبا بيرا إيه أشوف في الرابازو تندي سيسيلي نوما تفطري سيركينا تانو مملة دبي مسانو سنقل الله سنو خلاص إن شاء الله جزاك الله خير ربي الراجع لطفا ربهم بيتنا عليه رسا قالتهم يا إن شاء الله السلام عليكم الو السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله الو عندك يا تفوف السلام عليكم وعليكم السلام شيخ قافي كما ايه تفوف شيخ انا عندنا نكاح دتوري ايه زتلت بيتمو أما مويو إني نكاح سنين لين بوفني قروني تيبرو فور إن رابوسي جناني بوسونا دريت نكاح شنتا قروبي وعرباتي دتور اللي اتي نكاح مالك عربات إني بير اتي نكاح مالك بوسو فيت مالك بوفت إما أربي هاي بوسونا أنجلي جنب بوفني يو أن هذا تودان رابوسي لا كيواني سنجو بر مالك بوسو فيت أنجي مالك في كيسي خوفت مالك في خوفت إني نيتي برو فودة كأنا ما نيتي لما تاتي في برباز هاي نيتي لما دا يو فودة نيجي كتاني ري نور كابر شريعة تكسون بيتا
jechuun ani hin barbaadu ani hin barbaaduun hin taatu ka nama tokko gartee yoo jaartiin takka jaarsi yoo gartee talamadaa fuudhe nahii jechuun dhorka mamnu'a maaliif ta'adduda maaliif talamadaa fuudha dhageeffadhu maaliif talamadaa fuudhuun isarratti gartee dhorka ani talamadaan fedhu yoo jette xabiyaaf hin fedhu yoo jette waan takka yoommoo guututti gartee shari'aan ta'u jette inni waan talamadaa fuudheef nahii jechuun dhorka shari'atti haraam shurufkaa jannataatu nagartu mamnu'a sigalu jira nu dur litti ne erumne odomolit ani tinerumin dura ya ni kamo ne male tine ne dur isa dura ne erumne itinerum ani biyara ba dufe nani ni kana godate achi o to ani galin debe ufuma fiti ni tibro fu aruza wal jinin senne atille biyara ba jirta sen aruza wajjin goone ambi araba jira inni biyyi keessa jira aruza wajjin hin goone kasimi koone ni kayu biran jiru an biyya araba jira barka ni kasi godate ni ka gafa soltatani tuma si godate tani khani jira immo aruza wajjin hin senne sani wani ni si gafa jira kasimi khotu gali sinjeni biyya jirami odo talamadan fuudin dura khog gali sinje gari lanjere ji masadi bicha tawsi jennan je sadin sano son inge aini ni tabiro fude ande ari ingalle ati wayta inni fute na rabu sini ka jirena ati wayta inni gali sinje sila darsa furattetu magalu jesa dima kan tabati jesa di obsu da kuna ne ingalle rosani ha ingalle ani ero ni gari lanjere santi ingalle ani ingala garuti qosi turin gala jedeni atfole de mo fiti fude jenna atille jiya sadi khaniteef guyyaa 90 jechu guyyaa 90 obsida inile guyyaa 90 dideeti firra fude kasimi la jiya sadi bodan gala jedena jiya sadi boda obsun da dabe inni mo yun fude ni funa ani mo bakay gati fude ngalu jede ani ni naf amma waan gootu inshallah isin manguddoo gartee isin jidduu adubbattu manguddoo timadhu inshallah manguddoo gandaa timadhu manguddoon isin jidduu adubbattu akkas inshallah ya si jazakallah khair sheekha gaafii lammataa qaba gaafadhu gaafii lammataati nuti nama tokko yoo lollee namni sun yoo nami ani garuu karaa rabbiitti afoo laachuun hin barbaadu akkam haraama narratti ammoo akkam shee ufuma ofiitii na dhageeffadhu nama tokko walloltee karaa rabbii irratti afoo hin jechuun hin barbaaduun hin taatu uftiitii na dhageeffadhu waan jee rasuulli salawaatu rabbi islaam alee namni muslimaa tokko waa'ee duniyaa irratti ilaalchisee waa'ee duniyaa irratti yoo ol dhabdeen obboleettii muslimaa takka gurbaa muslimaa tokko waa'ee duniyaa irra yoo ol dhabdeen faayidaa duniyaa teetii faayidaa teessan lameen irratti yoo ol dhabdan guyya na dhageeffachuu jirta guyya sadii ol ooduuniin haraame taakka jii guyya sadii ol ooduun haraame guyya lamarratti daftee gartee sadaffaarra dubbisu taakka jii yoo kasitti amata ooddeen wakaannamaa safaka dimaa akka nama dhiiga gannaqeeti riwaayaa abu daawudi namni amata namaan oode akka nama dhiiga namaa gannaqeeti namni ooduma namaan ooduu kasit du'ee ibidda seena sanachi lafa kaaye ta akhiraatti haa dhufnu fakkeenyaa waa'ee diinirra wal dhabdan waa'ee diin kanarratti uktii jettaan saahibdii deetiin hijaaba uffadhu qullaan deemin rifeensa banaan deemin wanni kun haraami wanni kun akkana jettee gorsita masalan nuraa dhiisi jetteetti deebiti taa'ee dhiisi waan kana garteetti hin deebiini dhiisi jettaan itti deebiti arraboota sin dubbisu jettee ooduu ni dandeessa sigalu jiraami kuni shari'a waa'ee shari'aatti irratti gartee isin oodde waa'ee duniyaa irratti immoo ooduu hin dandeessu akkuma gartee sahabaa ergamaa rabbii gurbaa gartee kanatti dhagaa kana akkana godheete kana binnis kana dhagaa kana darba harka kana yidduu akkana kaa'ee kana rasuulul islaami waan jee tokkoon keeysan dhagaa gartee azidduu keeysaniin darbina horii wanni bineensallee namaan aloolu ilkee namaa cabsa wanni kuni
hingodina jeeti dhorke rasuulli sallallahu alaihi wasallam alayhi sahabaa isaa jechu kana sahabtichi gaafa kan karaa odoo deemuu gurbaa arke nama gartee kana darbu abuwaan kana rasuulli islaamii dhorke ilkuma namaa cabsti malee bineensalee namaan alooltu jee waan kanan godhinii ergamaan rabbii dhorkee jiraa jeen haya ittiimee bira kute haya jee dhiise guyyaa lama daani dhufe isaatti jiru arke aboodii isiin hin jenne wanni kun haraami rasuulli islaamii dhorkee jeen guyyaa sadaffaani godhe laa ukallimuka abadan jeen arrabooda sin dubbisuu jeen nama tokko faayidaa yoo keessa jiraatte hin dubbisuu diin irratti oduu ni dandeessa guyyaa sadii ol tanaafuu kanaa alatti immoo faayidaa duniyaa irratti ani rabbi jecha hin dhiisuufin hin jirtu itti gaafatamtaa jechuudha diliidha amma si galtee nagalte jazakallah khair. galatoomee.